Tunguç'un balası mümkün abla. Benim çocukluğum hatta o zaman topluyorlar. Bize kişilerin suyunda farkında tutar. Aslında Lübnan'ımız halinde yani bölümde sen kalay terbiyeli olsan önemli böyle vallahi. Sabahın keket. Sabah жақсы болса, жақсы баламен дос болса, жақсы болады, жаман баламен дос болса, жаман болады. 42 әріп танығаннан кейін ары қарай енді бітті. Кітаппен дос болсын, мықты азамат болсын, дені сау, әке-шешесін жалатпайтын, ойбай жатпайтын, көмекші, қолдаушы болып, азамат болсын, Karın aman esen bolunlar, deni sağ, mıqlı olunlar. Al endi Allah Gülkan azamat bol, doğrularını жақсы tarbiyele. Başka yeter yok endi. Başka gene. Amin. Amin. Ne yapıyor sana? Oy bay atası. Ben gelesin.